anyim no when you 3 weeks na watch me tapeno o matimi afa abofra no etwa abofra ne tia na komde abofra no ekwaji schedule na bema no on de ka obo enye ne ya oba no ochim no so ne to ahye no ba bia anye ne ya oba jum kakra aba ne se abranchi na najo ana obesra the girlfriend Linda Sari ewo kasa kakraba na kasa ni nyemu na Linda Sari ne chere se dukuru no na the boyfriend ne kan ene susun se se di wiase mo wiase ayedin panti onu obi akodi nkoma ni pana kele se o betimi do mo ba na ba se do itena no anajo ya aba fo na ana the boyfriend Brighty ebestra no fi Bright eba no na okuta tofe into de ma abaya Linda ne anje no wundi Linda anje to do di no according to Linda no was say what di wi ene ni tubiri no iti twem kakra police no say no say tofe de ma na wi tofe eti we tofe no de ma Linda no eti abra oni de to di nkomo no ala ni na so hu sana for girl bi aba adenchen ono 19 years ana branch na suma na Linda na for so onko dem no onko fa akra nembra eti adam for so ko fa akra ba yero ndie oja Linda say do bi ni ge ene o mo ba na to di nkomo oja o mo ho a ono eso eko ni fi eti Linda say oja ho or no bit of livi na ono there aso ofa mu dai o say na ni to be na fa according to Linda ne kanu eti abra ni ba no so no na ye Brighty afa sekan edi ato akora wanya 3 weeks ne ko mu etwaliti wasi kana adi esi abofa no kwa hwa abofa na wotwa na tom ama na kwa conform certain confirm da no was started ebetutu it's 19 years girl na ayenda adamfo no ono ana oto ofi bi enta one time bra ko ba no ana obeto so a we hu de dem a ofa amanfo be pie ho a me no ka say afole to ti ba bom modern ache aye Bright and then the girlfriend Linda ya say omobo amahwehwemu etimi akoso nti omo ba wonya na watwe miensa no omo etimi cha bofra ni tia ofa komode abofra no ekodi schedule a tia me no kata police aso omumu a police for ya hwehwemu omwa sansa asema wo kan live e wo angel 96.1 kuma se Facebook na obinum wi tofe ni bi ebo ice water gusu pa chire no afa pen ne paper no twere nwom eto otima na etufo na nko abari wi tofe na wo hunu nipa so ya aboa na wo aboa oh yes come if you know even man away so na wo aboa pa obi awi tofi wo de atwere nwom ama manfo to bi ama ayi obi te say si opi Kofi buatum nyina invite wo mo ne wo eto wo nwom e da etuyefo wo ko wi tofi a wo nipa sa aboa etu twani ti na wo anya aboa atiefo amutie me you truly mun say yana ya na akwabese analysis na na dia to oh yeah when I'm talking who pesca here we all the men can pese na watwagu ni trisu no ba wo hwe na ni you see say o sha branch ni na hwe akora na nyame dudu mo na utimi say branch no dia onye nipa akora 100,000 times it is me ma on kakora ya fa ugly castle aba sa o compare akora no abranch no ti akora ni nipa abranch ni dia buankasa wa buankasa pa urade fa che yen aso eno okum nipa wa bua se wa ti onye nipa wo nyame abode na gina ho no eni hu ofa obi so nipa ndi na wa bua because adwene ne ya bua adwene odwene ye kwa me bua na wo dey say kan to look at why some akra ni hwe akra yo Facebook no so Angel FM kuma 96.1 watwa ni tipa Dabi watwa ne mene nye ni ti ni mene watwa ne mene ni ho na frim awurade a sim no ose den part ben na konfo no pentina ka obetu ni hia tu ni hini abaja o yini ti no na watwa akola no ne bema no so efiwo na ni wayi ne honam ne nsa ne utwa ne takoko obeyi ne nsa no wayi ne nan no so di kan yini ti no obeyi ne nsa no wayi ne nan na ya made ne tono dia fa hin aha ja pade ne no dia kan no ko so ko o hebe me yo tu no peska nyame amanya nkyere kura nka nyame ni tumi ko se de waye na adwene wote wo nyeska obese man no enti obi wa na me cha utie mi ahun de nyame ye won se won sabako anu da bia obenya atade hye on na daja aha ye nyi wadi edan winsi bi eso ube live body tai obi pensa sale nyame ye because wo ma osika utsamfo obedi wo wiase na be yehu on veska na hwade o me no ka sei obi atoyom vita
e de sere like afra a wotetema ne ba ma akwa na dia nya ne body akwa wo ba akwa no ho kama daachi wo da ho ama akwa beteto sabi misrem kama ni mu ane tubini obi ehun akwa we oda daachi wono no de wo se akwa be di abo de kanti ono pese onya no awesome ne say ukupiem ewo asori fi bibiri so a ipa bibiri egu asori fi a amobon pete nkan yakopon endumu amo eba se de da pomo ibi eti omo pemi da akwaji skadura na sesen abase bibiri na enyaba amafo nyaba obi pebi kra afa na tete ne keke like obeso bi wuche ne keke